Món này nằm là đó khi cô đốt chén cho mùi nướng súp chén đã ọt phở có nó krong xiêm riệp hơi nó chật bả sản cô mong muốn bây nhầm trôi nhầm mình su quạt tha súp quạt ai một quạt chlai mà tha súp quạt ọt phở có quạt phở tắc nó hay cho mùi nướng sao mùi lần pái chính chít bả em bị pái nhom tao tả lựcที่มวยได้ป้าnhầm ấy nó khéo ọt phở có này đó khi nhiều mà chan súp bắc quạtนี้cứ tầm lại ta bầm bảy pon riaเลยhơi lòng sợ tao sắc mau tụng đúng có đặt sắc ao lòng bập pen na này mong này đó khi nhiều dương trong hao súp cho mùi mi các bạn rồi có trong hao nhâm súp tờ tê các bạn rồi có súp cho mùi nâng bay các bạn đây nhom tới khi bay nè nhom hao súp mi ao ôn nhóm hay súp cho mùi nâng bài xó ao pa nhom hay súp bắc quạt đó mà chan nó cứ trốn khăng mền tên lòng pa nhom có nhâm mặt đó ha súp mà chan nó cứ nhom nhâm ban pi nè pa nhom nè đó cái điều hay súp quạt đó bật chỉ ọt miên chít score mền hơi sáp lom chânสำหรับnè để quạt cho chất nhâm sáp hơi hồ cái này nè để ọt phở score cái này nè nhom rẻ còn mang khăng mỏng hai bà cô đốt bắc quạt đó nhá nhom oi một quan lửa đọp dậy mền chanh xả ha ấy ở bên chia mà bà té ăn nó cứ đặt ăn tùng đông lại cái nạn trong mỏng lại cái nạn slow không có này đâu cái nhiều quạt ăn chân hay cứ quạt cặp đông hơi quạt chỗ đặt lơ bà té đại chạy tiệt này đó cái nhiều quạt đặt bơ nó khổm ở khang lơ bà té đại đang hơi quạt đặt tâm răng nơ bị lỡ hay mà đã cô để quạt cặp nữa nhá đặt nó lơ nó mà tăng tuyệt thô ở cô nó căn ta chút ngôi chung mùi nằng bơ hơi trôi chút cái nhiều thật là o tiệt hay gọi mình lực khưởng ấy thay men là đó cái nhiều cứ chui bơ hay chiết tranh vi sạch cô nó muốn nó khơi là cái cơ sở tự một đây hay cô mà chan mình nó cứ đầm lại tập pi mơ đây hay sắc là mà cái nổ nhằm bay nè nhằm mặt ó hết này đó cái nhiều cô bóc cô nó cứ mau chung mùi nằng bả lại mà chốt đấy nó không video để nhóm bà hai nữa cứ bả lại chọn cô xăm hai ai đây bị xe này đó cái nhiềuตักบะฮอกบอกกวาดแล้วอันมันสวยบะฮอกตีตักบะฮอกเล็กคลั่นแหละกันนะปะฮาให้อันมันรู้จิตปะแอมเดี๋ยวถั่วยังค่ะก็ไอ้ยี่ตัวคือกลางกวาดเพื่อแหละกันนะรู้จิตมาซาบปะฮาไอ้จังเอาเวลากันนะถ้าอัดดัดนะเนี่ยเดี๋ยวกวาดโจจะรู้จิตดัดปะหายจิตดังไอ้ยำเต้าอัดถือหมดปัจจัยเนี่ยเดี๋ยวกวาดโจจะยำเหียงรู้จิตเสียไอ้คือถือมงให้ชิงานคลั่งเหม็นแต่เนี่ยรอกันอยู่ให้ยำสังเกตขั้นกันแรงเดี๋ยวกวาดลุ่นนั่งคือเนี่ยโจยำผิดช้อนคือเนี่ยเนื้อตามพุ่มสกหนึ่งอัดเซอร์มินเพียวเจสโจยำเองnhưng mà đang thaโดยซาแต่งานโกสังกรานนั่งโดยซาแต่เกบัดเพลิงหมุนโก้เคยเกปะบะชีเวียงมาจะให้ยังนั่งดูกับมันอย่างดังไงปัจจัยเป็นนั่งคือเอาเซอร์มินมันหรือให้พิจารณาได้โจยำนั่งคือสตาร์จินเนี่ยสกเนี่ยพุ่มนั่นนองมองปัจจัยเนี่ยเราเขาเนี่ยแบบสนใจบ้านตาซิมเหี่ยวป้าหนังเขาเรียกอะไรนั่งคือยุ่มให้รีแรคคอมมอนมองตีตั้งห้างชั่วโมงบอกว่าคือสีเชโก้นั่นคือสูตรหอคลั่งเหม็นตันคือเนยจวบโก้มองยุ่มตรอบโลเคชั่นนั่งคลองคอมมอนเอาให้เนี่ยเราเขาเนี่ยเมื่อนั่งคลองโกกอนแม่เดี๋ยวยุ่มตรอบป้าเมื่อแต่เป็นนั่งคือสกอลมองโก้ดอทนี่คือท่าชิงไงดอดำเนาะจ้องกรอยมองตุ้มบรังให้อาสักโกวิเฮียตักจวบอาจารย์ตะเต้นั่งเอ้ยชิงไงกันแล้ว